Allahu Akbar! Kako je išao iz koraka, onako samo je naslonuo cijev od puške na Gojkovu sljepošnicu i opalio. Uzeo je mač i došao je i u 3 puta udarajući je mrtvom čovjeku, ranjenom i mrtvom čovjeku odsjekao glavu. I poslije toga su nas podvezivali sa toga, odveli su nas u sobu i donosili su tu glavu, su zakačili na one kukice za sušenje mesa i donosili su tu glavu Gojkovu unutra u prostoriju i nosili od jednog do drugog da se ljubi mrtva glava, ljubi brata, ljubi brata, ljubi brata. 21. juli 1995. godine odred El Mudžahid napada selo Krčevine nadomak Zavidovića. Jedinica je dio 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Zarobljavaju pripadnike Vojske Republike Srpske. Odvode ih u logor Kamenica. Surovo postupaju prema njima. Vezivani smo, ne znam ja, na kolje, ispod koljena, pa su nam ruke proturali ispod koca, pa je preko vrata nabacivali štrikove i vezali sve zajedno za koljena, tako da smo na kocu bili svezani u jedno klupko. 2 mjeseca kasnije jedinice armije Bosne i Hercegovine zauzimaju Zavidovićko selo Vozuća. U akciji učestvuje jedinica El Mudžahid. Zarobljavaju oko 60 ljudi, uglavnom vojnika Vojske Republike Srpske. Događaji od 11. septembra pominju se u Haškoj optužnici protiv Rasima Delića. U vrijeme napada Delić je vrhovni komandant armije Bosne i Hercegovine. Vojnici odreda El Mudžahid su ubrzo ubili nekoliko tih zarobljenika, a ostali, uključujući 3 žene, odvedeni su u logor Kamenica. Muškarci su zlostavljeni u logoru i većina njih je ubijena u narednih 7 dana, a i preostali su kasnije ubijeni ili su nestali bez traga. Prema optužnici, imena nekih ubijenih pročitana su preko internog razglasa u logoru. U aprilu 1992. godine osniva se srpska opština Zavidovići. Iz Vozuće i okolnih sela pod srpskom kontrolom protjeruju i ubijaju muslimane i Hrvate. Svakodnevnim granatiranjem terorišu